Sanibonani, igama lami Amanda Phulibonda Vilakazi, ngina 33 years old and mina ngiphuma la eVilakazi Street extension 19. So kahle mina nje into engiyenza mina I'm a professional gambler. Yabona mina ngiyayidlala ilotho. Ilotho ngiyayidlala. Nebe nginenhlanhla ngakhona abantu bangithi sinenhlanhla. Kodwa igama lami Amanda. Anyway, so mina nebe nginenhlanhla ngakhona nje abantu bazathi bafuna ukuwina ilotho. Mara mina ilotho bengidlala bangasi ilotho lenkulu yabo. Benginokuwina sometimes mara bangathi imali bonakalayo. Benginokuwina ama 400. Sometimes imali ngina like ama 2000 1000 yabo. So one day abangamamba yazathi but Johnny angeke. Nayi into mina abayidlala bokuyi-jackpot, ilotho jackpot bokuyi 11 million. Ngathi angeke. Le ngiyoyidlala lezo ngishintshe impela yabo. Hayi ngavela ngihamba ke mina ngihamba ngeshopha ngayithenga ilotho ngayidlala. Ngathi hayi ke sizobana kusasa ukuthi imali yaphuma yabo. Ukuthi ngwini lo azange ngwini. Ngihamba ngayingina ngayolala base ngivuka ekseni. Ngihamba ngayithenga newspaper. Inyiphela basho kuzobani umuntu owinile baveza amanamba ukuthi amawinile lama sibukubani. So mina ngikhipha ikhadi lami lelotho. Iphepha lami lelotho ngifuna ukubona ukuthi yimi na owinile. Ngiyapheka 16 19 22 25 ngiyahlanya phela ngabona ukuthi umuntu owina ilotho lapho bengathanda ukuthi ngizenzeni yo ngihamba ngabuyela endlini ngihamba ngayegeza ngihamba ngayo home affairs khona ukuthi ngokhokha India phela lami lelotho ngihamba ngayo home affairs bokunge 16 zakathana wakhe ngikhumbula kahle ngalanga lela 16 sana wakhe 2015 bokunge Wednesday yabo ngihamba ngayo home affairs ngayo khokha India lapho phela lelotho bangitshela ukuthi imali yami izongena within 2 to 3 business days ngathi okay sharp ngabuyela endlini ngizongena endlini ngalala like bangakana nokulala bebe ngikhathazela ngakhona bangakana nokulala hayi ngiyatatazela nje angikwazi ukulala ngikwazi ukudla ngimele le mali ukuthi reflect increase nje ngiyaswipe increase ngiyareload i-app yami ku FNB ngifuna ukubona ukuthi imali yami ingenile kanti akangeni hayi mana kulale kahle ngalala the next day Thursday ngibheke i-FNB yami akangeni imali ngithi hayi bo kanti imali ingena nini ngoba ngiyayifuna imali yami ngiyayifuna hayi manje kuzoba yi-Friday Friday ngiyayibuza imali ingena nini ngakubona ngathi ngibongabo 2 PM emini bengizizitsha bese ke ngavela ngiza ne-notification ephuma efonini yami ngithi awantu bani ke lo ongitextayo ngoba ke mina ngathanda ke ama-WhatsApp messages mazi ngibheka ifoni now FNB message 11 million deposited sakho ngiyahlanya ngihlanya khona bangazange ukuthi ngiyenzeni ngathela la maplate ngaphula ngalahla phambili ikhona lama ngakubeli kubi ngeke ngijabule ngakhona hayi ngangena ku-FNB yami FNB app yami ngaloba ngifuna ukubona ukuthi imali lengibona mani amampela kanti amani amampela kodwa imali beku-FNB yami bokuyi-10.5 million ngoba yazi FNB yathanda ukusibona sinemali FNB bathatha like 500,000 for like angathi ama-damages yazi labhet FNB hayi maka i-500,000 bongasiyi-next mani bokuyi-change ngaleso sikhathi ngahlanya bengazange ukuthi ngiyenzeni ngihamba ngayo kamakhala ami ngathatha lami ukuthi i-certificate ami ngayidabula ngayilahlela i-dustbin bathatha ngashisa i-dustbin bebenginadabula nethi i-certificate ami ngakhona ngoba vele bengangisizi bokuyiphepha nje ngashisa i-certificate ami kodwa ngihamba-ke ngaya e-ATM mase ngifike e-ATM mani ngithwa i-500,000 mase ngithwa i-500,000 ngiyahamba mani ngifuna ukubona ukuthi mani into engayithanga ngale mali le ngihamba ngayikhadi lahle ngihamba ngayithenga omoda ngihamba ngayithenga nejeko I think zoyi-2 leza motor costa like 800,000 yabo and ngithenge nge-cash hayi and azange ngiyithathe ke ne-insurance njengoba ngithenga leza moto i-insurance azange ngiyithathi nje vela ngathi i-insurance nje i-waste imali and i-waste isikhathi ibani umuntu esendisayo vele i-insurance avela ngathi angeke ngiyithathe hayi mase ngifike ekasi bengumuntu abantu bezakini bangishaya ama-plate bathi yo John unemoto unemali imali uyithola kuphi yabo ngathi bangenaphi bona bengafuni nje ngitshela umuntu ukuthi imali ngithola kuphi yabo bengichoma ngakhona ngemali ngihluka abantu ngibangangithinte ngoba mina vele mina nginemali abantu banjalo bathi mina ngiyadelela bazongikhombisa ngoba mina ngibaza abantu ngabatsho ukuthi bangazongijwayela kabi ke mina base ngivuka ekseni umuntu zami zayithugani bayitshentshile igate ayisekho igaraji ayisekho kwabantu bayiphulile imoto zami zoyiswa ayisekho abavela ngakhala bose bamantshela ukuthi ngihambe ngithola amaloya yabo ngathi mina amaloya ngizayenzani bangiforce ukuthi ngithenga amaloya hayi okay mina ngagcina ngathola amaloya bokuyi-250,000 bese ngathola nama-accountant ukuze ngisiza ukuthi ngimanage imali yami ukuthi ama-accountant bokungama-200,000 nakhona so 400k engispendile to ama-management yabo
So the time imali ingena mina sometimes bengisebenza as umahosha as a stripper bengithengisa umzimba emagaraji kodwa umndeni wami ungathi baqala ukuthi mina ngidoctor usebenza ku-private hospital ngoba mina ngaforja i-medical certificate yaseVets yabo. So abogogo bebangazi amkhulu abo-aunt abomali baqala ukuthi mina ngudoctor ngoba mina ngaforja i-medical certificate. So yonke le mali le ebenginayo bese ngisebenzisa isiproof yokuthi ya gogo nayo imali aunt nayo imali yabona ukuthi udoctor ubuyisile imali bona bebangazi ukuthi mina ngistripper kahle ukuthi mina ngithengisa umzimba yabo bebangazi abantu bebazi ukuthi mina ngenzani kahle nje mina in my everyday life bengabo sisibami matshela bangenzeni umuntu ngoba like obviously yabathi abogogo mabe bathi disappoint bazoba njani yo. So mina ngavela ngathi bangabatsheli so ngicela ukuthi njani imoto mina ngavela ngathi salukuthi ayeke nje mina imiliyoni izohlala la izola namaphaka namakhondana nahansa vayas ngavela ngathi ayeke nje mina njalo ngothola indawo lapha emasentini ema-4ways le ndawo lezi zinhle mina ngihamba ngothola indawo enhle izohlala khona le ndawo ethi millionaire ngihamba ngayithola enye imention kanje lapha esentini ngithenga ngecash akange bokuyi-3 million la mention yami the way ngiyi-abuse ngakhona imali beyingicontrola mina imali beyicontrola imali mayithi shambe mina ngiza how high yabo. So imali bengihosta ama-event everyday ngenza ama-party like ngithenga amabhiya aduhayo ama-savana ama-master ama-black label yonke nje utshalo bocabanga bobukhona lapha yo ama-party ka-Amanda was the place to be shem umusic bokhala laphaya into bokuthiwala yona laphaya-ke sizabo ibofuna ubunandi bomwilekho ba-Amanda ubutshwala bolaphaya ukudla bokuza ama-celebrate unkulunkulu bakalaphayana bakaspenda like I'm sure 100k everyday kula mapaki wakhe bokhona ama-shoppers khona ama-savana khona ama-yega master khona ama-henesi abona utshalo bokudurayo yes sis bese ngafuna nokuhamba yabo ngabethi pati phelile besifuna shem besifuna ukushisa indawo yonke bese ngafuna ukuhamba shem yabo Amanda was the place to be shem yes sis amapati akhe bawamnandi invite abantu basekasi beze sizobloma like sinamaphathi amaphoyisa abanokuza kanje ukuthi ngicima music kodwa amaphoyisa bengabhadala nje ukuthi bahlukane nathi abo ngoba obvious athi amaphoyisa bayathatha amabhadi noma maningi amaphoyisa aweza ngibabhadale bese ke ngihaya kama-maids bazongiklinela yabo and the way imali bengikhoshela ngakhona bengidelela yabona ukudelela lokhu nje yabona ukudelela lokhu wabona ama-movie later bengiyenza the way nje bengitshafa ngakhona ngithola bekunokaka laphansi bathi njalo ama-maids angithi hey wena doba lamakaka nakodwa basona kodwa basikhabi bengabazweli ngakhona bese bangiphindela ngivele makhafulele ebusweni nje mina bengenandaba ngahaya ama-bodyguard I think ngahaya ama-bodyguard ayi-10 yabo ngoba mina namakami besihambile sayi-Dubai and besifuna abantu abazosigada khona abantu bangasishintsheli yabo umngane weyobani bakana ama-bodyguard ayi-2 yo amane bakacanga ukuthi u-Bill Gates shem izinto bakathenga ama-ambulance ayi-2 nawo wathenga i-helicopter wathenga i-aeroplane cabanga maqeda warentela mina namangani bethi ama-bodyguard umuntu bakana ama-bodyguard ayi-2 and i-bodyguard e-1 beyihola 40,000 so umuntu bakana ama-bodyguard ahola 80,000 wathenga amasofa ayi-30 wagcwalisa ifenisi kungasakhwelanga endlini yakhe maqeda bayenza umshado nesinye isitrip akande ahlangane naso angathi nje ukuthi bacanga ukuthi imali akhe angeke iphele uzocana construction for enye imali kanje singayazi iphelele emoyeni ngona manje zangayiqedi sahamba saya eDubai masifika eDubai sastenda imali sanga ama-iPhone sanga ama-Louis Vuitton ama-Gucci masifika khona lapha eDubai sahamba saya eChina eChina ke lapha imali sispendile yabona eChina I think eChina spende like 900,000 eChina masifika eChina sahamba saya eMadagascar masifika eMadagascar sahamba saya ePortuguese sahamba saya eParis yo kumnandi Here's my story. bese ke jiki ngihamba ngayishophe ikhadi ade bese Louis Vuitton ade masisibuyile la eSouth Africa bese Louis Vuitton lapha eSensi Mall eDiamond Walk safika ngihamba ngaye Louis Vuitton befuna usanga maye amateki kanje ade ngamateki akhona bowayi 9,000 manje ngaswipe namshina decline banjela ukuthi your card is declined sisi angani mabangihleka lapha emuva ngakuthi bahleka ini ngoba yakho nento labagcokile imali yami wonke lama-weave lama-9-inch weave labagcokile imali yami lama-Brazilian hair yonke into nje from head to toe yini angakuthi into abayihlekayo yabo hayi man jikijiki nayo i-FNB yami sengitshengisa umhlolo banjela ukuthi mina sene-5,000 ku-akhawunti yami 5,000 uyazi ukuthi yini yona leyo i-5,000 iyafana nje nane-300 fana uthanga next uwile Amanda bantu bamhleka ke manje ebesihamba bedlula kumsapota bathengishe nanama-ghost lo ayi-1 bathi ya wena bocanga ukuthi ngcono kunathi bheka manje sowubuyele back la uphuma khona akazi nokuthi ayenzeni ku-Amanda bafuna ukuzibulala la other day sathi ungazibulali shem ukuzibulala ngeke ukusize
nangasakwazi ukuthi nenomsebenzi ngoba imithi certificate yami ngayidabula bese ngayishisa. So nje mina nganokuthi senzoqala kuphi ngoba nje maningi ama-mistakes engiwayenze ngakhalista sistengemali. Abantu sebayangihleka manje like angisazi nokuthi ngiyenzeni. So nje ngifuna ukutshela abantu nje ukuthi nje cala ukuthi imali yabo nje bayigade beyele nje unakekela abangani babo before umndeni wabo ngoba abangani babo yibo laba bazokushiya basongenamali. Khona manje abangani bami sebayangihleka sebathi mina ngiwile ngakhazi besihamba sonke sema-Paris sihamba sonke sema-China. Manje khona manje sebayangihleka bangikhomba basangisapota nokungisapota ngebhizinisi yami encane ngoba ngivule isiphahla shop la ekhoneni. Sebathi ya sengiwile abathi angeke ngisasukume-ke mina futhi. Bathi yeah, she has fallen from her high horse. Ngifuna ukubonga iBlue ukuthi bangivumelile ukuthi ngikhulume isitory sami ngoba nje kunabantu abadangerous la ngaphandle. So nje I hope abantu bakwazi ukufunda isifundo from my experiences wami nami bethela imali bazokwazi nje ukunakekela kahle.